DVC ni nan kut kanin tlai na April ni som thum thong pang kar chimlai kachin ram kul le karan ram kul a niftin ral tuk nak van long le shem nam ngan mi phun phun mangin ka dau na ka liao a uknak la tu ral kap ni mei ni khat in ni som thum le ni khat tiang ka dau na kan ngol lai ti in April ni som thuma an than akap uknak council hum him nak le rian tuan nak adon khan tu le anur suang tu chol chang nak tel loin akap ni ka dau nak atu mi vel te chu meithla ni khat in ni som thum le ni khat tiang kan ngol lai tia akap ni chathan an chho mi chunga an langtar akap ni April ni khat in ni som thum tiang ka dau nak kan ngol lai tin an dak than thiam na in kachin dam kul le karin dam kul a chun ni fitin tluk in ka dau nak fak ngai in a akap ni ral tuk nak van long tiang an man hi ka dau nak chunga KNU le KIA ni ral kap sakhan tampi zong an lak e ral kap shem nam tampi zong an lak le a ral kap zong tampi an thi ral kap ni April tha chung ka dau nak ngol ding athan mi azul kho lo liawa hi bantuk in mei tha chung zong ka dau nak ngol ri ding in athan he se par camping yadana me chung se man mi diesel le da si zor nak chu uknak la tu ral kap ni April ni kul le ni riat thok in a phi chang se man mi diesel le da si phi si cha a diesel le da si azor mi nani an kan riat long an zor kho chang e ahlana kalan khat thongli le zanga kha kalan khat a thongkwa in zor ase chang diesel le da si kan riat angai mi long ni zor ok an ngei chang e cheu khat chu zor ok man angai ti loin an ral kap ni se man mi diesel le da si kwat zor nak a phi chang cha a hiban tuk in adang thilri kwat zor nak zong a phi lai ti an phan cha a kwami ni ahlan kan in thilri dang zong ani dam khan chia chang parkan yadana me chu abipi in lungshing cho nak mun asi cha a adang edin ok ti bantuk chu hun dang le ka dang in chok chomin khosak nak mun asi tia mizima ni atel Myanmar mi zat cheu nak reng lo chu ral kap ni uknak an lak ruang le COVID-19 zot nak ruanga ni hin nak in afak deuh mi sefa nak khor chunga alu pi na lai tia United Nations Development Program UNDP ni April ni som thum a ralin pek nak athan Myanmar mi sefa nak rikhia chia mi tang a minung noi kul le noi nga rang lo hi kum thong ni le kum kul le kum khat thok ka kum chan cheu hlana an phan khotia UNDP ni Myanmar ram kong zo fel nak le chaklet nak atua mia alangtar COVID-19 zot nak ruanga Myanmar ram chu ahlan nak in zatuak somriat le pathum tangkalut azor chang e chuni alangtar mi chu Myanmar ram mi sefa nak khor chunga atla e minung zatuak hlei khat ankar tinak ase chubantuk ton leo a ral kap ni uknak an lak e ramchung boi bai nak ruanga se than chau nak ran velte an tang in lalo an rok e nushin chawvo tamtuk bur nak a cha a sifa nak khor chungi atla mi hi ahlan nak in zatuak thlei ni an ichap lai tia UNDP ni an langtar chun sifa nak khor chung in Myanmar ram achua kho nak nga kumzabu adot raw in izom mi velte chu COVID-19 zot nak long city lawin ral kap ni uknak an lak ruanga ahlan nak in sifak mi alet ni an kar lai tia UNDP ni ralin pek na atua mi chunga alang tarchi tin BBC ni atial ral kap ni shyamnam mangin shamin Myanmar ram uknak alak mi chunga alungatling lomi ralboy minung zakat leng CDM anlut changtia CDM alut mi ralboy lintha awni achim ralboy lintha awni ral kap chunga nol an kan pek mi hi chawhlan ok athalo chun ral kap chiu chunga thleidan nak atam tuk e ral kap le ral kap lutlai kar a sining tampi a thlau sualna angai lo mi tukvel tha non le tlei khi ding nola kan pek mi hi kan chawhlan kho lo ruanga CDM kan lu mi si tia chim ni hin tianga ral kap kut in ral kap daukal na atua mi sualna ngai lo ram mi minung zasari la somruk kluk annun nak aliam changtia te erwadi ni atial DVC thongpang angai tu hindi lak chunga lungnap nak tampi gum ni